Poštar Pet, divan baš je njegov svijet. Kombina krcava, dok zelen dol još spava i kreće raspodijelit poštu svu. Poštar Pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on odlazi na prvu dostavu. U selu znaju svi taj kombi crveni, pa mu mašu kada kraj njih prolazi. Zato čuješ li na vratima da neko kuca, zvoni, to Pet je s pismima. Poštar Pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on pjeva svoju pjesmu veselu. On pjeva svoju pjesmu veselu. Pjeva svoju pjesmu veselu. Dobro obavljen posao. Hej, pogledaj sat. Zar neće Jura zakasniti u školu? Ne brini, Pet. Božo Prizmić je rekao da dođu popodne. A kako to? Tomo Glib ujutro lakira parkete u učionici. Tako. O, Jess! Vidite što je Jess učinio kompjuterskom mišu. Uništen je. O Bože. Ne bi trebao loviti tu vrstu miševa, Jess. Tomo Glib će ga moći popraviti. Da, ali ne na vrijeme da se pripremim za današnje izlaganje. Izlaganje? Da, moram stati pred cijeli razred i pričati o raznim poslovima. Tako. Pa ja ti mogu reći kako je biti poštar. Moram poznavati puno poslova. Znam. Zašto danas ne bi išao sa mnom na posao? Obilazim puno raznih ljudi. Mogao bi se raspitati što rade. Pa da, hvala tata, to bi bilo odlično. I Pet, ne zaboravi da Jura mora ići u školu popodne. Neću. Idemo, tata. Hajde, Jess. Lijevo. Malkice ulijevo. Pripremi se sada i spuštaj. Vježbaš školicu, Božo? Ne baš, Pet. Iznosimo klupe da Tomo može lakirati parket. Da. Pa sretno. Ne zaboravi na izlaganje u 12 sati, Jura. Neću, učitelju. Pozdrav. U redu. Započnimo s lakiranjem. Misliš da ćeš imati dovoljno vremena, Tomo? Nije frka, tako mi brka. Sretno s izlaganjem, Jura. Hvala, gospođo Gogić. Dakle, Jura, prva pošiljka je za velečasnog Tončića. Možeš ga pitati o tome što radi. Super. Upadaj, Jess. Tako i lijepo rastite u miru. Jutro, velečasni Tončiću. Dobro jutro, Pet. Dobro jutro, Jura. I tebi, Jess. Pismo za vas, velečasni. Hvala ti. Radite oko vrta, vidim. Da, to je dio moga posla. Stvarno? I što još? Što još? I što još spada u vaš posao? A to... da vidim... Pa nakon ovog provjerit ću crkvena zvona, da budu spremna za nedelju. Zvoniti zvonima je fora. Ovo uže vodi do zvona i treba ga
dobro povući da zazvoni. Ovako. Odlično! Hoćeš li probati? Da, može. Povuci jako, Jura. Pazi, Jess! Pažljivo, Jess! Pazi! Bolje od Luna Parka. Hvala, velečasni Tončiću. Ma ništa. To je dio moga posla. Najbolje je da krenemo dalje, Jura. Moram odnijeti još puno pisama. A ja moram saznati za još puno poslova. Slobodno navratite. Kako ide, Tomo? Odlično. Samo si to napravio do sad? Nije ovo lak posao. Ma znam, ali možeš li biti malo brži? Pa, Djeca dolaze u podne. Ovako nećeš završiti posao na vrijeme, Tomo. da vidimo. Znam. Imaš li staru metlu, Božo? Da, ovdje je jedna. Ali zašto? I treba ću malo špage i nekoliko četki. Znam trik. Ali pogledaj vrijeme. Već je skoro 11. Tko je sada na redu, tata? Matko na željezničkoj stanici. O, super! Možda mogu saznati kako je biti strojovođa. Možda. Stani! U čemu je stvar? O, zdravo, Pet. Cesta je poplavljena. Bojim se da ćete morati ići za obilaznim putem. O, Bože. Žuri nam se. Žao mi je, samo radim svoj posao. Posao? Odlično! Ne mogu ja tu ništa. Ja... Rekao si odlično? Da, recite mi sve o vašem poslu, naredniče Smolić. Želim znati što policajac radi. Da? Važno je. Jeli? Mislim, da je. Da, to je vrlo važan posao. Drago mi je da netko to cijeni. Pa, što točno radite? Pa... tražim izgubljene mačke. I usmjeravam promet. Ovako. Pa to mogu i ja. A što će vam ova strelica? Pažljivo s tim. To je vlasništvo policije, znaš? Kad treba preusmjeriti promet, strelica pokazuje pravi smjer. Kako je bila okrenuta? O, da. Ne, ovdje nešto ima. A možda ovako. Ili ovako. Da razmislim. Hajde, Jura, najbolje da krenemo. Nisam siguran. Pa da vidim. Ne može biti ovako. Znači ili je ovako ili je... To je to. Krasno, Tomo. Ali to treba biti puno brže. Da, završit ću s ovim podom za tren oka. Trebaš završiti do 12 sati kad djeca dođu. Dobro, na posao. Krasno. Ti vrapca. Izgleda da sam se zalakirao u kut. Ne mogu prijeći. Mokro je.
Čekaj malo. Baš sam pametan. Sada mogu završiti i ovaj kut. Sada ću malo prileći dok se ne osuši. Evo nas, Jura, željeznička stanica. Idemo naći Matka. I vidjeti vlak. Bok, Jura! Bok, Mila. Jel ti tata tu? Tamo je! Dođi, pokazat ću ti! Jutro, Pet. Zdravo, Mašo. Evo tvoje pošte. O, hvala. Pregledat ću je kada otvorim kafić. Mislim da se sviđaš Mihi, Jess. Dakle, želiš saznati o poslu strojovođe, zar ne? Da, za moje izlaganje. Odvedi Juru unutra, tata! U redu, upudaj mali. Stvarno? Jao! Ovako, Jura. Prvo moraš naložiti mašinu. A kad se skupi dovoljno pare, okreneš ovu pištaljku. U redu, probaj. Ukrcaj! Odlično, Pet. A sad, Jura, pomogni povući ovu ručnicu. Mogu li? O, hvala! Jadni Jess! Vozim vlak! Vozim vlak! Baš dobro. Imaće puno toga za ispričati u školi. Kad smo već kod toga, mislim da je vrijeme da kreneš. U redu, tata. Hvala, Matko. Vidimo se u školi, Mila. Bok! Sretno! Vidimo se! Baš u zadnji čas. Pogledajte ovaj put! Sjednite, djeco. Pa, kao što vidite, imamo krasno polakiran parket, zahvaljujući Tomi. Da, divan je! Sad je vrijeme za Jurino izlaganje. Dođi pred ploču, Jura. Jura će nam ispričati sve što je naučio o poslovima koji ljudi rade. Pa, u svojim istraživanjima saznao sam da ima raznih poslova koji se obavljaju u Zelendolu. Neki ljudi uljepšavaju vrtove i paze na to da velika zvona zvone na vrijeme. Neki ljudi paze da idemo u pravome smjeru i ne upadamo u nevolje. Neki nam ljudi pomažu da odemo na druga mjesta, kao Velkograd. A neki ljudi, kao moj tata, brinu se da svatko dobije svoja pisma i da stignemo u školu na vrijeme. Eto, to sam naučio o poslovima. Bravo, Jura. Napravio si dobar posao o poslovima. Mislim da to zaslužuje zlatnu zvijezdu. Bravo, Jura! Izgleda da je i Tomo naporno radio na svom poslu. Ti vrapca. Poštar Pet, donosili nam paket, nosili pismo, razrednicu neku, pošiljku možda, pun tres, mačak Jess.